Excellency Dr. Davis.
Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Guard of Honor will perform the official salute this morning, led by the brass band and the leadership of Superintendent Kiro in honor of the 60 years of the Treaty of Friendship, which now coincides with the celebration of the 60th Independence Anniversary of Samoa.
Pare le milia le okol maliu ya aliki. Mama, Kiro ele como mika. O free go de mea. Oh yeah. Io mama. Papa ngo pia aliki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai upa como si. Au ngo amsi. Fa fela I longa mesa. Ore makakaro ngo amsi o le keshi ole aliki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mailoa é o nome da sessão Aliki Wholesale. O sila fia whai ana tala lau te o ngā tupe no malau tau fia mai le ofisa. Mo saufa putu ngā tupe le itos I meli mai le info@utos.ws. Mo sau pe forestala. Polo wasiasi fo ina mātou penga te whailangi o le www.utos.ws e download ai le online form. A mai o na whaatumu o na meli mai le mātou ofisa. Whaatasi ai mau ID selua. Malau se le ni italai lau te ngā tupe. E mawhai fo ina po e se ata ai la fo mai in matou meli. Whawhewhea si aki le pāle. O mawhai nei o na si aki lau pāle ni le tato Utos mobile app. Mo I lātou wa ia ia lātou whaaputu ngā tupe lo te whawhenga luenga. O mawhai fo ina whao ngā au nanga le mtala Vodafone. Po le Click X e whaata wai au unit e mai lo maota I nei Samoa. O atunu e mamau. Utos, smart investments for a better future.